Okay, kasaranay, ang pagbabalik ng Bileg Dilima Variety Show. Pasensya kayon kasaranay talagang madidati dito'y panag inanaganan dito'y gitigamit tayo ket madi. Ayan, so nga pasensya na lang po. Ket sa pela kumatad dati na saya at ti panagpuspuso na dita. Okay! Agsubli kayon kasarana, yung may kayon, tayong tayon ton, pasungadan, dagiti, agnubyo, ken agnubya. Nikikoy ken nikikay, bukikay, ay na. Alaw may kayon, nagore ka tapaaduen tayo pa niya. Kita muna nga nagbuya ni Baket mo, sika. Agore kayo, tapaaduen tayo tipayag buya. O, dagiti awan pa iti numbers na. Dagiti awan pa iti number na. Ay na, pili kayo ni iti number yung kasaranan. Katawating nga rodin nga, like and share tayo na ito nga programa tapno dardaros tayo nga umado. Okay, keta. Barbareng numayat ton ti dati audio tayo kaya gagayem ken kakabsat. Na, ag-comment kayo no, okay, metlaing dati audio tayon, mga kasaranay. Ayan. Okay. Oh, may kanta ko man tataman pa di may sa 2, 3, 4, 5, 6. Okay, para ka kayo amin dito yung sonata, pagururayan tayo kadagitay kasaranay tayo itatanga malem itinda pa nagsubsubli. Sikaken siya ket nagransa numalagip ko tinaglabas aniyaket di aragsa minulitang nga ayan jak pulos malipatan imbatim nga ayat dito'y na samit balikas mo adinak tubaybayan apay itanpo ayat ko sinukat mo daytoy puso aniyan aranggas ken ulpit mo ipangak mo kadi dagitoy araraw ko uray kastoy ibanag na sinangalta nga ayan ayata sikalaeng namnama amok nga agsubli ka. Imbatim nga ayat dito'y na samit balikas ko adinak tubaybayan apay itanto ayat ko sinugat mo daytoy puso aniyan
namnama amok nga agsublika sikalaen namnama amok nga agsublika ayan para kada kayo met lang dating nga sunada nga saranay sakmay tayo nga pasang bayan nagitay ag boyfriend ka nag girlfriend Nikikoy ken nikikay bukikay agoray kayo may kayo ta sumala tayo okay para kada kitay nalugi iti negosyo na lamay kayo sana agreeing ka DJ Bernard hey oh oh adut na awanan kita kapukaday to'y korona adut nagserang nga kumpanya pabrika ay naibusen ti puuna awan payen mapaglakwan awan maigatang makan gaputi quarantine ket na lugi-lugi-lugi nang iraman payen makduken Jollibee kung malpas lagi to'y kasanong kampayen tanong kuryente awat pagbayade brother lugi-lugi-lugi na ibus tamani sapay ta makabawi ken makadiskarte amin lugi-lugi-lugi oray lagot mani ikararag tayo nga agsubli labi basta nga talaga tibyan di tay amot masakbayan isungag sa gana kapadli palagi adot itay na adalala kaday to'y anak padasal dagito'y ketanubukla umisem kalata uray lugi-lugi baka intundigan sikat makabawi sigurado na ita dadulungan na ka tutulungan na ka uray lugi-lugi-lugi umisem kalata tati importante kaduam ti pamilya nagasag kalata uray lugi-lugi-lugi ta si bibiyang kapay di kapay na tsugi oh tagiti numbers ya apo adupay uray lugi-lugi-lugi umisem kalata tati importante kaduam ti pamilya nagasag kalata uray lugi-lugi-lugi ta si bibiyang kapay di kapay na tsugi oh Maring April hello Maring April ayan yan number mo best okay Maring yan number mo okay ayan meron po tayong pabunot ket tagitay ada number nan at dito yan ket tagitay mayat pa yung agpili up to 50 ayan meron pong 50 pesos load Ado pa'y ti haan nga nakakwati number na, pili kayon. yes Kast ko maiti 7, 15, 16, 19, 20, ay haan dagayim 20, sorry. 19, 30, 31, 32, 33, 34,
36 aging gana ti 48 apo awan pay. Ken 29 50. addan. Addan 29. I mean 31 aging gana 34 awan pay. Yes, 30. Okay, 31 Mika. 31 Mika, 24 ading ko addan. 19 Marjorie. April 7 addan Mars. Ay na, Ay, 7 addan, awan okay, pay. okay. Okay, 7 kay April. Ayan. Okay, dagita ito mabunot. Ayan. Tinamtan mo. 5 ti mabunot. Nubat numapunong. Ngem numayat to ti ol-olo tayo. Agbalin nga sa nga pulong. Nga sa si 50. Ayan. Okay. Mika Rabinot. 31. Ayan. Mila Tugano 30. Ayan. Okay. 45 ni G. Galamgam. Ayan. Okay. 36 ni Ma'am Lulit Labano. Nya? Labaw. Rosete. Batarina. Ayan. Ma'am Lulit. Batarina ako namlatan. Okay. Hintay yung arunan pasang bayan. Nikikay ken Nikikoy. Ayan. Apay do nga Hello. maala din number na kikay. Hello. Karum na eh. Sarap, sarap. Hello mga kasaranay! Nimbag nga malamyo amin! Naimbag kabigat. Naimbag karabi eh. Okay, nimbag nga oras yung amin apaw! Dayay. Nang nauna kita kasaranay! Thank you for always subscribing and like mga kasaranay! Ang nang runa po nga kablawak man dagiti guruunay dagiti kastoy nga grupo pa nga segregated face. Apayahaan aya. Aman. Kaya nang rona dayjay adalag nang rona dagiti directors tayo. Apo naka-video call ko tatay sika. Dagiti naka-video call ta. Sino na eh? Ni Ma'am Annabel Tolento Hall. Ken ni Ma'am Madi. O kita agdra-drive ni Ma'am Madi. Oh. Patalastas. Oh. Apo, may salaeng itikpilyan yung nga number, no? Ado ti number ngay kabilyo, disqualified kayo. May salang ti may nga tao, tapno makawaras. Ayan, thank you so much. Apay, anya deta, ikwatay deta. May kami, Rapol. Mabalik Rapol, kami, oh. Sino nagitag? Lord, di kayo mabunot ka, no? Ay, Adalunod, adalod na nga 50 pesos. Wen, ama, Kam ko lang ang data, madam, smart kan globe, no? Globe lang. any. Any. Oranya ka no nga, subscribers cannot be reached. Please dial immediately. Okay, nang rona dagiti, kablawak man ni Senyora Shelly Tabangcora ba? Tabangcora Recomio di Jai Spain. Buenas tardes, senyora. Oh. Buenos dias. Buenos dias, Amorek El Caldero de Garrapon. Oh, nagmayad. Adi bagaksi ka. Ana. Ada iti papangko di istorya king ka. Tapno hamumat nga kunaan nga Awan pa na panam. awang pinakadkadanunak nga abroad. Din nga abroad na panam. Napadasak na pan ijay India. India. Kasano ti sao ti India? Ay, kunana. Ana mo niya. Eh, buri ko sumak. Ay, kasje ti sao ti Wen, India. among Anya kadi, kaya nga asawan na jay. jakam mo. Basta, dyan mo ta, idinapanag dya India, apaglapag dya aeroplano. Ay, di bimba ba dya aeroplano? Bimbaba ka man. Bimba ba ka nakmet? Tatada nakita nga kwasika. Nga babae nga adda ginalabagan na dito ina. Ay, babae nga ta aming nakita maya. Ana dangat napansin ko dahil babae damo dahil India. Nalabaga jay nagbata. Wen apay damo ti nalabagan na dito ina. Nukanukas jay, dakano asawa na. Haan! Anang aram? Nang ibagamat nga, basta no da nalabagan na dito yan timuging na, dahil di ka no ti pakalasinam no asado no bula-bula.
Made. Ada asawa nan deja ada ikabil da nga nalambaga. Haan ay sungar da na panja India, ada nakita nga babaeng ada nalabaga na dito. Ipuros Kaya dami nasawin kasadaw. dayjay, kat makapakaamwam ka no dayjay kat asado when no bula-bula. Apay bula-bula kan asado. Kat at siopaw, basta siopaw mutla. Ay, kasala na tayo magagatang. Wen, apo. Ngam amom nun niya tiri ng tak dijay kikay. Ano rin ang tam, Kikoy. Napanak nagpasursuro iti magic. No? Naling kang artatang magic. Ay, nalaingak ngag magic. Ay, Ngam nga ti magic. inikanak ti panakabalin. Ay, Oh, amom yeah. dayjay power. The power of love. When power. Kili-kili power. Nang sabali lang ti kili-kili power. Ngam, Hamuayan aramid kanya no, Madea. when madi, haan talaga. Ngam daytoy kwasi ka. Na. No dayjay daytoy ket dayjay idinapanak jay India nagpasursuro nak dayjay may nga magikero. Iso nga ti kaya ko kumanga dinawa kanya na nga panakabalin ket daytay mabasak dagiti panagsao dagiti animales. Tata na sursurom nga rode Ay dyan. wen amman. Ay, ya. Anang arti ko na dati kwa. Dati kabalyo. Haan daytoy ket kwa. Anang arod. Daytoy kunana di kabalyo. Anong glabis? Kunana. Ay, nalaing siga. Kunana, naglamis. Kunana, sino yata garod? Sino yata ka? Naglamis. Kunana, apo nakigtotak. Ay, dahito gayam kasi gayam ti kunana kunak. Kadatay kwa, daya aso. Ken mesa dahito pay. Adapay dahito ko si ka. Adapay no pakaamwak pay no dahito babae ket virgin when no nga virginen. Kasano, makita mo lang nga na lang. Haan! Babain lang ti papangko pa nag-obserba di jayan ti restaurant. Ay, Diyos Ah. ko, nagsirib ka Oh, na. restaurant alapang ko kinit kita. Na. Napang ko kinit nagtugawak, napanak nagtugaw. Amom ti ka, amom di balasang nga awon pay gayam iti awon pay gam experience na. Dayjay awon pay lang iti experience na. About love. About love making awon pay. Tata. Tata amom ti orderin na gayam. Ana. No talagang no hampay nga no awon pay ti virgin pie. Ana order na. Ay kunana ka order naman po kunana agorderak man iti soap kunana Di soap nagkaom. soap kunana awan tiro mo na soap Ah, iso nga. when Naka-close pa, yung iwa na nga Wala. mga ibaga. soap kunana di kasi nasawon ka nakakapay lang ni soap So, data the experience tata siya na. daday jameten syempre adamo day nakita nga balasang kay dami day experience na may ang ako ada experience na nga Napagpalasan nan ko na. ada padas nan nga hampay nga taang ako hampay nga taang na idadanis met aging gala pa lang ata ti fingerprints Han, kising-kising laang Na? Kising-kising lang. well kas diyan yung fingerprints pa may latam mo Tata. oy hamo nga baka green minded ka man ina Ay, saan? daday kwa daday kas la ko Kasano ba? syempre Order no na. ti order na Diyos So, Joyce. Diyos Ay, Diyos. ang Diyos kuna na dabasiten Diyos Adabasitan nga. oh dabasiten ukap na. dabasiten Nga ukap tata na. ng asawa dahito nga babae makitak manen dahito nakitak manen ket adda ti may Ay, sanganak nan agor- di kay nasawanen ket Agore ka. Nya. Di nakitam nga babae. Oh. Ngay mo na. oo Ti Inor- order na. ti kwa na wen pakalasinam nga awampay ti padas na Hindi may kadwa nga makitam dayti nga babae. may kadwa Wan, di may kadwan. Taday di mo na, may kadwa mga nakita. wan may kadwa sa bali dayi manen Diyos iso nga dapadas na batiten nga hampay nga na isanay oh tata naganak dayan mesan adda nakita nga mesan amok nga dayto ket naganaken kunak apay kunam Kaapay manay. amom to order na Ana. kok Ay, wutag nga. siya nga nagdakkelen kok kunanan dayta muna tatay sop kunana tatay Diyos kunana Tata. tata si mo kok kunana Kung tatadaman ni si ka, apo dahil ti kunakon. Ado anak na, Adda da katan. ginakita, ay, ang makita dahil kay ado anak kunak, taduba na si ka.
riting-ritinganan. Nakadaduba na, dapat masuro na, ubing na. Mga babasit. Wen, basti, dumadakkel. Kasla do re mi Ay, fa sol wala. lati daw. Aslamet na agbagbagkatan, itinakadado nga pinunggusin nga lasunan. Wen, naman. Kuna, apo, nag-order. Ordernan. Cha! Kunana. Din, nagdakkel. Cha! Kunana. Apo, makapadanag dito ko lang iso nga amok nga latan nga dayjay ket ado anak na tsaa Tiro nga kunana. na Iso nga. nga amok nga dayjay ket talaga nga ado ti anak nan. Apay iso lang at tate apa mo berbero kan. Hoy, hamet nga kasta. Ano nga ron? Tapno amomet kikay. Hala nga dayjay virginity kadako tina naadal ko dijay. Ay, Dayjay pa si. sa u iti animales Ayaw. nga kunaktatay. Oh. Ala nga ro doon. Ano nga ro? Ada tinakitak nga kwa. Ada dayjay di may gibalay. Yan ti apartment ko. Ti mapo nga. Ay, Di mapo nga. nangalang ka apartment mo dyan India. Di India. Tata. Kalapati nga duwa. Dua. Duwa nga kalapati, babae kilalaki. Nang kumanin dati sa udan. Nawatam. Naawatak syempre adalag garde di language da. Tata. Iso naawatak ko na dayjay ilalaki ke patruk kunana. Ay, paturok. Paturuk kunana. Kaya di babae. Turukan mo ko kunana. Ay, turuan mo ko. Kuran. Wen, kuna di lalaki, paturuk kunana. Tata kuna naman dayjay babae nga kalapatin, turukan mo ko. Kunana. Apo makapadanag si ka. Idikwan si ka dadtoy manen. Gaputa napang kami ti panganan. Manay. Nagpakanda dijay India, yan ti dagiti nangangato nga official da dijay. Nagpakanda si ka. Bupay. Amom ti inhandada, Ana. Japanese foods. Taga India, Japanese foods ti kwa. When ata dagiti kakadua guard ken hapon mo. Sika lang Kami Pilipino. soro ta sa ti Pilipino laeng. Sika lang ti Pilipino. Sa laeng ti Pilipino kasi moro dagiti hapon. Apo. Tata Tata. gaputa, syempre nabangsi mo ti makanti India. Una Dagi ta tay- napunpunong sila eh. Wen nagiti nagasang dagiti mo ti kay tanda ken makayat. Tata nang isagana dum dagiti Japanese food. Naramanak amin nga kwa. Sumula nga- nga kastaw na data pagbagi mo Naramanak amin nga Japanese food. Nga insagana da. Oh. May salang tinja rin namanan. Di na magdakanyak. Ay, da kayo data kunak. Amom ka di timbagada. When? Do you want sushi? Kunana. Da kayo data kunak. Dahil nagpisosyal ka mo. Ay apo, lansa dayjay. Api ko ma. Lansa tolbeg. Sushi dayjay, sushi kunama Dahil pagtulbog ka dyan ruangan. When apo, pakananda me ti susin. Pagtulbeg garod, kanek garod. Lalakapay Nga mamong me ti kinakuha na me si ka. Dato, jay kuwatan, gaputan dyan ka nangan. Napanak na misbo. Baka ba no misbo? Panaginggel. Tata. Tata napanak di jayan tinakadado. Ay, apo nakadado pila. Makaisis bunak una yan, kikay. Ano inobramong kikoy? Tataga po ta problema ti pagisbuan. Napanak naglikaw, napanak yan ti likodan iti kwada, kusina da. CR. Napanak jay yan ti likod ti CR. likod ti CR latan na dyan ngatan Wana. Tataka adaman tinangagkon nga kwan. Nga uni iti kwan. Uni iti animales yan si ka. Dati pabaw. Taluda. Pagpapatanganda si ka, nagdidalang mabain kanya. Dagijay nga. Ay, ano kalding Dagijay animales da, iso ti pagpapatanganda ki din. Dagijay may isang kalding, may isang baka, ken may isang pabo. Nagpapatanganda ka. Wen, mang maigko, at syempre mawatag ti sa uda. Nakunada nga ron. Apo kunana dajay nang rugi dajay kalding. Umihihihi. Kunana. Ay, wala. Tatag ko si mobla mo dajay baka. Oo nga. Kunana mo dajay pabo ko. Dajay pabo apo. Di na makapadana. Kunana ko. Ang laki. Kunana metan apo. Apo kapo mo lang. Nakigtutak apo kasi yung pagpapatangandan kunak. Nakita na nga ron Well, nagtaray-taray nak. Ngem dajay kwan napanak sublinak dijay. Nagsublinak dijay. Kikay. Hoy kikay. Apay dakapay.
Are you with me? Kita man no, baka makaturturog dan Haan si ka, nawatan na dayjay. Tata napanak ni ka. Adamay gayam iti kwa. Among gayam nga di Japan. Ket ti metal da. Metal da. India ko nam, tata, Japang kamanay. Hala tadangat ti Hapon. Kunada. In yung presar da dayjay nga rod nga project da di jay ginja. Kasi ang ati representative di Pilipinas. Tata, Tata, among gayam nga nagpipintas gayam iti kwada si Kamaki da ti Japan. nyanagnagan na mo, dagita nga Dayjay napipintas Japan na makina. da. Oh, kita Oh. Dayjay karne ti baka. Impiso dalaeng. Nagbalinan nga corn beef. Oh. Pinaglengdan. Oh, naglaing da si ka nagpintas ti makinada. Tata, Di gapay. baka, insar dalang di makina. Wan nagbaling ang baka. Karne ti baka. Tata, insar dalaeng. Nagbaling nga corn beef. Ayan, nagsirib na yan. Tata, dapat damanin si ka. Damanin. Damanan. May sanga pilid lang. Pilid. Pili tilugan. Pilid tilugan. Tricycle, wano, bisikleta. Bisikleta. Ah. Pilid ti bisikleta. Insar dalang. Naman nagbalinan nan. Apo, nagbalin batan nga barko. Nge, Wen! sano ko ma? Inaramid na gayam nga iso itiwi, manobela na. Kita kasi bisirip da. Ngam ti mother na si ka, mother na. Tata? Ay, hawan da kita ti makinayo. Ngam kinagpaiso na kikay. Agbigbigla ka nga tanga makigtot. Apay ko nam. Ang kumaapaw. Nasirsirip iti Pilipino. Kaapay man, magpagkunaan man ay. Napimpintas ti makina iti Pilipino. Kaapay. Siyempre, hotdog. Insulsulda, rimwar ubing. No. Kitam sabsabali ti makina. Insir. When? Ngem amom ko nadapay, nakipinpin na nga sa media. Oo. Tatatunam di Japonen. Di Hapon, kunana di Hapon. Di Hapon, kunana ka. Yung kwan namin, yung metal namin, linalagyan ng chemical, kinakain namin, kunana. Apo, aman. Kaya na kakanat? Once, kuna makat. Yung metal namin mas masarap sa Pilipinas. Anya di jay ma. Metal boss ng kamote, metal boss ng kangkong, metal boss ng papaya. Oh. Ang talbos ng papaya. Metal boss ng sayote, makan mo Yung dagi logo, jay. dyan, Oh, di dyan. metal boss. Ay, nagsir. Itamhanda na kaune. Nawatan da kang araw. Nawatan da ata, syempre, agsak dami nga magnan ni. Ay, ada translation nyo. Ayan na. Ada Nangartatan. Tatasi ka, daman din dito istorya ekeng kang kikay. Anya, la kumanta ka. Kakatawag kami. Tatay kami nag-video call kami kini Ma'am Kwa kaya ni Ma'am Madi kini Ma'am Annabel. Apog tutudo kami di Malaysia si ka. Tatay baga nga rod, ay kung na ni Ma'am Annabel ka, mamaturog da kami, nagitoy ko, kabalay, kung na ka, Ma'am ring nga ma'am, kunak mo. Maturog da nga. Ma'am taturi ingam tagbuya da. Hoy, ano ka no ti? Nakaturog si ka. Apo maturog Ngam na ni DJ nakaisem. Bernal, nakaisem si ka. Amazing Grace, how sweet the song. DJ Bernard. Umay ka, nagkanta kami. Apo, napnapanam kami na aya. Agpaparaw ka no ni DJ Bernard. Agpaparaw ka. Apay DJ Bernard. Apay, kaya mo ti sumali iti kwa? Kaya mo sumali iti rapol? Apay, tunga-tungad ka malangan. Hanggang makasaw. Agtumar ka gamin ati salon pass. Lamay kan kitam lahat na di mayatain. Netik. Nadya. Dito nga sa natin, may sagsagot ka nagiti aming nagbubuya ti live streaming. Kaya turay no kas ti Deteropa ta. Sapay ko matang kay Ma'am Uma nga Deteropa miket segregated face. Kaya tanda nga ro, takas ti tirupa ta. Siyempre pag ginawan da tamit ten kikay. Para ka na kay amin. Nagnangro na rin dyan ako rin sa Hong Kong. Deng-deng kikoy, andyan na nagwapo ka. Kagoyo-goy riknak, no'y isa
isen mo't may matanga. Gatuok, di pusok ket maawan, sikawat sa bali, nga inagpagraywan. Ikay, anyan anak pintas kan. Ayo ko'y rignak, nuisen mo maimatanga. Hinggat tuog, to'y puso ket maawan, sigawan sa bali, tinak pagraywan. Di mo kunain nga tuy ayat mangikulbo, siksikat pagtuyo sa tay rig na ken puso. Tuy ayat ko anapatek at nanayon yung natanim sa nabareng-bareng natalingin ngen. Ko'y nagwapukan, bago yuko'y rignak, no sikat may matanga. Gatuok, di pusikit maawan, sikawat sa bali, nga'y nagpagraywan. Dengge, ikay, anyan anak pintas kan. Bago yuko'y rignak, nuisen mo't maimatangan. Higat, tuok, di puso ket maawan, di kaawan sa bali, di inagpagraywan. Di mo kunain nga tuy ayat mangikulbo, siksikat pagtuyo sa tay tuirik na ken puso. Tuy ayat ko anapatek ang nanayon ning natanim sa nabareng-bareng natalingan ngen. Apo na ang una lang dahil di kape, gloro pa nga bason. Apay, Asa ko na aman na nakariingan si kanay. nakariingan ni DJ Bernarden. Apay ko nam. Apay ah. When ato nagbalimling ka ta sa jeropanan. Okay, sobli kami tadamdama. Ay na! Ayan, okay! Thank you so much, Kikoy and Kikoy! Ayan! Ay na! Kita eman, oray no, kwakit ne, nagsublimet lang, dagiti viewers tayo, sumurok kumurang ako ah. Ngayon, taptasan meten nga dati umisis buka kay pagpapatangan ra kami ti animales. Ampay, pusa. Siya sa balikan niya. Oh, kita nakariing ni Bernard, nagkape lang! Sa balikan niya. Anya ko na da. Mapanamis mo kay patarayo ko niya kay aw-aw ko na dyan asaw. Ay, at dami kadwa idi. At dami. At dami kanya. Mapanamis mo di kawayan. Siyempre kamang makaisbo na. Kunat kay irerewar ko pa lang kitobo kay aw-aw. Bagtali na nga sinipit. Haan may kanya. Napan kami adakadwa kasi nga actually. Guri kami isbuna man ko na. Nangimdigi kami pag-isbuan na nasipngit. Di takalatan ni paturayo mo latagtan ko na. Ama mo na di Jaywen. Hindi kan ke nagtugawen. Nagiyan ti sango tricycle pa din. Nagsipngit ka talaga. Adayo yung ti tattao. Tata nagtugtugaw. Agtugtugawen di kan ke. Kunan hindi isbunan sumaruno mengagsaw niya. Baboy! Tagkime kami sa ako nagiparchenda nga baboy ang mana. Ay na! Okay, basit lang enen, mga kansaranay! 33. Yeah, agpili kayong tinumero yon. 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47. Ayan. Oh. Dagiti lang enen.
Agpili kayo, di number yun, nagigilati na batbatin ka sa ranay, tapno, madro, maraffle na natin. Oo, ang pating ka ng 50 detoy, awan ti 75 sis. Kaya ka sa amin, 33, ayan, 33, aging gana, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44. Tapos Yes. 46, kan 47 lang inin. Okay, pumili kayo ka sa ranay. Itinumero yon, dagigilang yan ang tinabat-bati nga numero. Okay, may kaman, DJ Bernard, kayampay. Lagarod, okay. Nabungaran nga minan sika. Nabungaran ala. Nabungaran. Agor ka, dito na, bantayang ka. Mic ko. Hello, check. Kababot. Dito nga sonata para kini Gilbert. Pasensyakan ka dahil basit kong kuna nang yung... Okay. Sikat true love ko. Katipod mo. Kadya ko ang babae, amang ipakamu. Hindi nakita Malagsakan na Hindi anang rugin Pitik daytoy puso Sika titrolog ko When mamati ka Ay ayaten ka Daytoy ngayat din tuwag Iti ka numan sigala iti mangmangte iti ragsak ko ken kaipapanan iti biyak ko when mama ikaw ayat ko sika ti true love ko. Bileg, Piamianan, Bueno Bileg, Tilima, Variety Show, ayan. Dapat akong Okay, ulan. talaga nga maditay boses na ni DJ Bernard. Okay, kablawan tayo man nga ro, tagitay datduma. Nga madamang agbuy-buy, ayan, thank you so much. Ang dami-dami na naman natin ngayon. 139 kay Mama. Kay Kagawa Dupong Ranges, kay Ma'am Marie Rambuyon Raqueño, yan. Kay Ma'am Evelyn Balada, tagiti Magic 5 Directors tayo, ni Tita Annabel, ni Tita Madi Cardenas, Chong, iti Malaysia, yan. Ni Ma'am Lumen Kibila, ni Ma'am Vina Deliso watching you from Honolulu, Hawaii. Yan. Hello, Ma'am Bina, yan. Happy watching kay Ma'am Tres Nancy Kampay, kuna Kunket Kikoy ganana kay kay Ate Marites Rapakun, kay Ate Aida Ricardos dita Como, Italy. Ayan, thank you sa mas kasanad kaniya Manong Roger. Ayan. Okay. Awan timayat nga kwan. Okay, number 33. Sino timayat nga mga lagi number 33? At da iti 50 pesos load na. Dagiti mabunot nga numero. Ne, 39 Pedro Versosa kano. Ayan. Ni Ami Ablog. Yes. Ano pa'y? Anya pa'y? DJ Jinky. 41 Patricia Rafanan. Ayan.
Yes! 42! VM Values! 42, VM Values Peralta. Yan. Oh, sino pa? VM Values Peralta. Ayan, dala, manulang eden. Nagbunot tayo ton. 50 pesos load ti may isang abunot. Yes, at dapat ti duwa. Napay. 43 and 44. Okay, may salang eden. May salang eden. Di ka na ni. Di ka no, Vicente Regaspi. Haan, ano deta? Vicente Regaspi deta, Mars. Okay na. 162 viewers. Ay na, Mamma Mia. Woo! Oy, 100. Di 100. Okay. Mangipaay tayo pa iti may nga sunata sakpay tayo nga bumunot iti 5. Ayan, okay, may kan DJ Jinky. Okay, nakumpleto ang G1 to 50. Kasaranay. Nobody knows what I'm feeling inside. I find it so stupid, so why should I hide that I love to make love to you, baby. So many ways wanna touch you tonight. I'm a big girl, got no secret this time. Yeah, I love to make love to you, baby. If this would be a perfect world, we'll be together there. Only God just one like this tonight. They can't really gonna say. I wanna dance, in love, and dance again. I wanna dance, in love, and dance again. I think kind of taking me out. The way that you move, boy, is raising tonight. That I love to make love to you, baby. I can't behave, I want you so much. Your lipstick's like heaven, so why should I stop? Yeah, I love to make love to you, baby. If this would be a perfect world, we'll be together there. Let's do it, do it, do it. Only God just one lightning so blood. Who cares what they gonna say? Let's do it, do it, do it. I wanna dance, in love, and dance again. I wanna dance, in love, and dance again with love and making love. 'Cause baby, nothing should matter tonight. Let's do it loud and make it last, and make it nothing should matter tonight.
Scooter boom boom. Okay, sumala kayo Kasaranay. Don't lie, thinking my kid out of you. I'm not thinking I'm the roof. The kid and moving. Then my kid move by also fucking kakaba. The cara bam yo. Wow, junction no na. Morio nagin na. Julia got it. Hit. Oh, ooh, motion mari per your heart. Mami sa big makil gaga. Na jakuman wa. Jakuam. Jena mato jaldi goya norio to so much you know. Jum. Put it love. Give it to me, mine. No, it. So I just need it, mine. Touch it. How I put it, mine. Love, my lover. The money put it, boom, boom. They would catch it, boom, boom. Ha! Just put it, boom. The market can't take boom, that it can't take boom. Hey, the market, nothing market, day you wake up. Touchy, no my nugget, tail, take up, Burugo, Pia, boom, Burugo, go, pick up the phone, now I never pick up. Wow, junction up, she cool, Nagi mama, boom, sang if she hit it, oh, young sing mama, go, Rajima, Mina, Bichina, Michana, Patilga, to the world, get a massa, get the goya, bum, jump, so the goya, the love, jump, put it love, give it to your mind, no, it, to that you didn't mind, touch her, how to put it mine, love, my lover, little monkey punchy, boom, little good catchy, boom, ooh, number yon, they catch me, boom, ooh, Jacobat, catch me, cool, give it to your mind, no, it, the side it didn't mind, touch it, how to put it mine, love, my lover, little monkey catchy, boom, never will catch it, boom, hey! Okay, para kayo amin dating Sunata Kasaranay kaya kablawag man nagitay Vivid Family dita Sorngi San Juan Ilocosor ni Maria Pelgrapa Bibit. Kasama ka ng Uncle Mario ni mamang ni Papang kasama ka ni Mariel namin nga madamang agbuy-buya itata, okay? Ay na, best friend Josephine Rialin Repultan. Bata, ay na, 1 Apo, 88 nga Manila girl in kasam ng Ay, awang pigibayad na ite. Ayan na, Awang pigibayad na ite data Manila girl man ite. plus 300. Sige Plus ka. 300. Ayan, kaya tagitay nag-request iti kankanta mga kasaranay. Pasensya kayo no. Haan mi nga nakitan kasi nag-jemet kami number iti nagkinit kita mi itatayan. Kaya tagitay at no daman iti request yung mapalin nyo latang i-comment tatang makita min. Kagayem ken kakabsat, okay? Basta ka ni Josephine Repultan Rialin. Yes! Keta, padaanan nyo kakasaranay iti anniversary ti Bileg ti Limaw Saranay Worldwide Organization Incorporated. agare ka madiman dyan pa ng intro ko. Padaanan nyo kasaranay iti anniversary ti Bileg ti Limaw yan into nung August 8 Sabado DJ Kasaranay, ngem special edition kami nga Bileg ti Limaw Variety Show. At danto ti show mi DJ August 8. Ket maawis kayo nga umay maki-contest ti singing contest. Ayan, Bileg ti Limaw singing contest into no August 8. Sangapulo nga contestant iti masapul mi apo ngem sakbay nga
nga sumabak kayo di contest, kailangan nga audition kay nga umuna. Ayan. Sangapulo. Siyempre, sika, alangan nga siya. Sika ti organista, DJ. Yes. Ken, kuha pa DJ Marieta. No, ko amin. DJ yung may magi-contest, apong, no dapat nakabalinagat, hanga di August 8, ang mismo di may pag-uno pa nag-audition. Yes. Umay kayon kadagitoy, tagitain min di screening ang mga talo, no talaga amit nga, Mabalin, ayan. may qualified when no haan. Okay. Ayan. Okay. Audition kayo, apoket, pumili kami iti sangapulo When? nga aglalaban-laban into no August 8. Ket iti mga bak, talo iti mga bak with the cash prize can certification. Ayan. Ket kita ito awan to ti gasat na adan to met Adan to si met konsolasyon. Adan to ti konsolasyon na. Ayan. Okay. Konsolasyon. No tamagan nyo no manong titawen nga mabalin. Any age. Yes. Any age po. Mabalin, oray no, agtawen kayo iti 70. Basta kaya yung pa iti kumanta, mabalin. Kasano tawid DJ kami, Jinky? tipito. DJ Jinky kan DJ Marieta, kasano no, kas pangarikan ta di magi-contest ket kaya da nga tukaran ti bagbagida. Ayan. Alaket, mabalin lang Mangitugot tamet ang instrumento da. Well, nga kasi da kita tumang aming nga contestant nga digi kwa. Digi makaya nga mang tukar ti tapno bagbagida. kwalatan, may salatan, si kalata amin Ay, na siya DJ. kami na. Well. Okay. Ngayon kailangan na po isa pa yung umay. Mabalbalin. Kadagitoy, umay kayon. Umay well. kayon. Umay kayo, agparang kadagitoyan kakabsat, tapno, maka-audition kayo, ket no manuman iti ag-audition, no ba intengam sa nga pulo laeng ti maala. Yan. Okay, para mabalinin, sumarano yung tuno bigat. When oray to no bigat, mabalin kayon nga umay ditoy, tapno, pakakitkitaan, testingan dagita boses yo. Ayan. Oras ti? Alas Alas dos. 2. Aging gana, alas 4 kami into no bigat. Ket, mabalin pa into no biyernes, basta before August 8. Yes. Ayan. Basta iti contest proper, iti anniversary apo into no August 8. Ayan, August 8 yan. Sabado day jay, Sabado. Awan ko iti programa mi nga special edition gaputa anniversary ti Bileg ti 5. Ayan, ket dagi jay pa-premyo isagot kada tayo ti Bileg ti 5. Ayan, dagiti directors tayo. Ayan. Thank you so much. DJ Marieta, DJ Yes. Jinky. Yes. Katagam na lipatak. Nya. No, dagiti magi-contest ka di apo ket kwa kasi based on experience ko detoy. Nga agtok-tok arti may isa nga contest. Okay. No, kadi naman nga nagipagakaitikan tayo na ket iso na nga DJ. Tunan to contest na audition kayo. Ayang kayo mga deta kantayo kon kasano kasi- na nakapakon kasi ayapo na Kasi nung yan to DJ, di kad no mapilin to di gigyay top 10 nga aglalaban-laban into no August 8. Before August 8, mapagpapatangan ton ti final. Final nga kantain yon ket awan ton ti agsukat-sukat Well. nga no kaiswan One nan. man band deti apo ang nga CD kas nga kaskari na nga gibag lalo na di gibagayo nga kanta ket jakmet ang mga to Well, karen. basta santo Diyan. lang may finalize iti kantayo, di talaga nga contest pisyo into no makapili kami iti sangapulo. Oo. Ayan. Pero Mabalin, di wen. panag-audition nyo kakabsat kasaranay Oraan Song of niya nga Choice. pa, yes. Ayan. Oraan niya nga kanta. Well, Ayan. malayo no, mapili na kay pa iti agbalin nga kaming ti MRV van. O say, DJ Maria tanya makunaw. Yes. 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 Amo yung Mga kami kakabsat. matamtama mapili dapat nga agbaling nga DJ. Tara! Oh, di ba? Yes. Okay. Baka nung sumaro no, met nga special edition tayo ko. Dagiti met. Kasla kanyak, nagpili na nga bakak iti Smule contest so nga nagbalinak nga DJ dito. Kasla Ayan. kanyak! Napin! Han gayam. Okay, kasaranay! At to yan, mangbunot tayo iti 5 nga tao. Ayan. Numero! Yeah, lima nga numero. Ayan. Okay. 5 nga numero! Ne, dagitay hawan ditoy. Disqualified. Dapat dagiti lang madamang agboy-boya iti qualified. Okay, hintay mga awagan ni Sir Felix Regua Jr. nga bumunot iti 2. Yes, ay na. 2 nga numero. 50 pesos load. Sure.
Ayan. Oh. Okay. Iikwa mo ang DJ Marietta. Okay, Give me isa. eto na. Eto na. Number. Tantanana. Number. Awang pa mo, tokar na mo, DJ Bernard mo. Oh, no, at dito'y deto'y nga. Nangabak, ag comment. Ayan, no one comment na, disqualified. Ayan. Okay. Number 32. Marlene Abenohar. Ayan. Ag-comment apo no addapay lang nga madama nga agbuybuya. Ngem no awan iti comment na sorry. So Ayan. sorry. Okay. Yes. Once again, number 32, Marlene Abenohar. Yes. Oh. Okay. Next. Second winner of $50,000. Joke. 50 pesos load. Okay, here we go. Yes. Dagito maudi nga mabunot. 100 pesos. Number 40. Ayan! Iso ni Erickson Regua. Ayan. Ag-comment ito. Ngem na awan ti comment na sorry. Disqualified. Oh, as of now. Comment. Okay, as of now, si 32 and 40, wala pang comment. Yes. Ayan, iyoray tayo. Okay. Next. Oh, ni Bernard. Bernard. Oh, kiware ano eh, walang tayo. Ano yung bunutin? Dualatan. Dua. Okay. Eto na. Ay na, mahilig iti. Parang mo dyan. Kulot. Dinoble. Tres. 33. Pedro Versusa. Ag-comment. Ag-comment ka. Ag-comment kayo, apo. Okay, di may isa. Ay nawan pa'y nag-comment nga na nga bakay. Sorry. Sorry, wala pang Next. nag-comment. 38. Oh, sino? Ang 38. Ayan. Ni Ajay. Rian Edric Pebenito. Yes. Oh. Ayan na! Lululululu. Tagtakim Marayan. Edric. Ay, Rian Edric. Oh, comment kang best. Nakita tayo kikonta tayo number 38 ko na. Ayan. Ayan. Oh. Okay, may sapay. May sapay. May sapay. Yan na. Ayan na. Awan me. Awan. Awan. Okay, di may kalimat. Ay tuloy tayo man madamdaman after detoy. Number 12, Cantesa. Villanueva. Ay na. Cantesa Valenzuela. Ay, Valenzuela. Rapin. Ayan. Oh, comment kayo. Nakawan ti comment yo. Pasensya lang inin. Kasarana. Oh, dati nagiginangabak. Yan, pagkakitaan nga talaga nga agbuybuya Buybuya. kayo pailaeng. Ayan, okay. Okay. Okay, hintayo man pa nga pagsubyenda. Kikoy Kenny, Kikay Bukikay. Hello? Ay, di makapadalag si Kat. Ang kibkib bata dito barokong kao. Apo ti amo ka na kung nalaki din umaalat amot ng kikay. Madingar nga mabalen. Uy, nagsurti mo tan. Abam lat. Ay, tagi dyan nga ko. Dapat ka nag-comment. Ag-text kayo. Ag-text and comment. Ag-text kayo dito Saranay. Adda. Hello. Adda. Ay, shout out. Hello, ate Mananglina, Pebenito. Hello, napay, sino pa'y? Dante Vanji ta Singapore. Oh, napay. Kasama DJ balasan ko ni Crisanta, Miranda data Hong Kong, so ni Sharon. Mang- Ganda ito may isa nga gayam da. Mang Arlene Patubo, hello.
Ay, ni Manang Patreng! Manang Patreng! Dadya bangir! Ni Manang Patreng ako, Regwa, EJ Italy. Ay, di ba Hello, kasi ka? Manang! Happy birthday, kinantidang nabigat. Kanta akmang mabalin. Lawan la, lagatakan. Dapat nagpamerienda ka kano, oh. Kasi kag pa-birthday. Para ito no, biyernes. Okay. Okay. Yan, mabalinin. Oh, dato special kay Kantita ka. Oh. Happy Special birthday! mention. Kalagit niya amin nga birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oy, agure ka man. Matay mo data kantam nga happy birthday natin naragsak Naragsak, lagarod. Naragsak. Karagsakam. Happy birthday. Yan na. Gura ka tabaliw. Hello. Happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Agure Happy ka. Hoy! birthday to you. Hoy, agure. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hoy! Hoy! Apay. O, pagkatawa ka mga makasangsangay. Di may Nya ko nam tataya na ragsa nga happy birthday ko Wan, nam. di may makasurotan natin. Anya bangal dapat ko ma. Agkulkulagsitan. With feelings. DJ na laglagan ko lang. Uy, naglagnan Nagaro. mo. Panan. Happy birthday to you with feelings. Happy birthday to you with feelings. Happy birthday, happy birthday, happy birthday with feelings. Hoy! Ang mga kasi tituloy na with feelings ko na lang. With feelings ko na Ano mutan. tayo tangtanggan ko? Itangtanggan mo man. Awan ti Apo, feelings, aya. feelings na. Nine. Happy birthday to you! Hoy! Happy birthday to you! Hoy! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Apay baka... Ala, kaapit katawa ka? Apay baka karurot ka man marami kang kalakalam. Ala, kay bagam nga dahil kung may tangtang ka mo, kunam. Ay, apo. Apay... Happy birthday! Diyos ko, nabutak na jay kwan. Ay, speaker. Drums ko. Apo niya nga rod ko matikan tag ko ma. Say-saya ato mo dati na lumamay mo't Yun na lumamay. One. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, di malaya. Happy birthday. Ay, ako rin ka man. Anya nga rod. Abeg sang sangit ka man. Kinala lumamay mo kunam ay tapusom kunam. Naahaan mo nga isang sangit, naladingit di dyan. Naladingit. Won, apeg ladladingit ka kadag birthday. Di niya nga alam ti kwanta di. Lang niya nga Ate rod. na alumamay. Dajay ag curve lati dapat ko dajay ag tugma ti panunot puso ken kararwa. Correct. Tapos igiling mo kasjay. Pak ganern. Happy birthday to you. Oh, naglamoyot ka sa lalana. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Popsy. Happy birthday to you. Hoy, ako
aguray ka. Unang araw. I can't stop loving you. Kunana ni Jenny. Aguray ka ba ni Jenny? Naramit mo. Pag kini-kini ka man. Wendam na makul ka. Dati ko, awan nununay. Awan nununay. Nga na nagsaw-saon. Lagarod, lagarod. Kini-kini. Ang awan nununay. Basta happy birthday. Panan. Ada Ikamatan. ay kambakron na katagarod. Basta na dyan, wanunin, di ka makwan. Why? Kala tagsasaon. On. Say-saya atam. La play. Oy, aguray ka. Apay. Ang kanam sa mga dildilpatan na tamay ka na niyo po, Bramya. Kawan sa usaw ko nam. Kailangan makarurod ka pa, agbakla ka pa, anyapay na dyan na lumanay, anyapay. Wala tata. Siyempre, di may gabi ka, ibaga may ngawan sa usaw, di nagsasaon. Nakitamon ala kitam. Haan, Ape man di ka tayo pagkakmurma. saya aton ta. Saya atin tagarod Dati, na doble dati, tayo. haan, ala, ramaminsan man pa, dati, Basta dati. titipon na, dahil titipon. Agtitiponan, lipas ba? Titipon ka no, la. Sabayan na ka, sabayan na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, my dear. May you live long, my dear. With feelings, may you live long, may you live long. May you live long with feelings. Okay, nalpasan. Oh, gusto mo ilalaya amin na dadyayan. One. Ay, in request na ka no. I can't stop loving you. Wen, Kantaan ta la, kaduwa. kantayan ta. Dahil ito nga sonata, sino dayjay? Para kini nag-request. Dahil ito ket, han tayo nga mapigilan na ta. Tiropa tayo, ay tayo puso tayo kunakuma. Ni Pres Veronica Peralta. Jai Barcelona, Spain. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. I can't stop loving you. It's useless to say, so I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still make me blue. They say that time Oh yeah! heals a broken heart, but our hearts still beat since we've been apart. I can't stop loving
you, baby. I made up my mind To live in memories of the lonesome time. I can't stop loving you. It's useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours That we once knew. that we once knew. The long ago, So long ago. it still make me blue. They say that time heals a Broken heart, that time has stood still. since you've been gone. I can't stop loving I can't stop you loving you, baby. So I made up my mind To live in memory of the lonesome time. I can't stop loving you. Kikay. It's useless To say, so I just live my life in dreams of to love you more. Ay, apoy. Mayat met gayam dagito na liday nga kanta. Wow. Pagkita kapsat niya pati sa baling kanta dayjay. Hindi amo kita datoy. Wen, gure ka. Ati pagagsi ka. Ah. Apay, amom ka di, iti kahit na sa UN, iti NPA. Ay, NPA. Wen, NPA. Ay, ang agluko-lukaw. apay, Bakanto ko ni pang sayrareta manong baw. apay niya ami pong sayda. Amom ka diti NPA ko na. Ala, apo ko no dagitay ko dagijay. Dagijay. Dagitay ko malkaliwang ako nada. Nangipaga? Talaga man. Haan? Anang arad? Kano dayjay NPA, kayso dayjay nalaka nga bagas. Aya, anya na nga nagarad. Ka NPA, ginalaka nga bagas, di magagatang gitendaan. Torpe, NFA, aday jay. Ka amom galte MILF. Haan? Oh, nagkapoy ka talaga, kikay talaga. Anang arad jay MM. Timining na ti MILF. Ket, MILF, GHIJK, LMNOPQRSTUB, WXYZ. Alphabets na gijay. ABCD. Di mo amo? Ay, kas- Alphabets na gijay. Ay. Langarod. La. Questionan ka. Haan. Nya, Nalaing ka timat. ay nalaing na ka. 1 plus 1. Equals to 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8, 8 plus 8. 16. What is my name? 48.
Apa yung bali mo mati nakamadmadi mo deta nga Jarmon kikay. Ako nalaing ka karon ako ng magsumba, tagpaspas ka pa. Kaya nagpaspas na ta pinaspasa met. Apa yung nakamadmadi mo tin nagbaling mo portek kan. Kasta metin apa yung kikay pa nagkikita mo kanya ako. What is my name ko na ka? Ay, bagamangking ka. Na, Amom ka di iti plural. plural nga sabong. Plural. The genti English. Yelo ka na ni Jay. Ke dress. Dress. When sabog-sabungan nga bado torpe. Kadi jaga baga nga sabaw. When garod. Mm. Tata amom iti kwa. Day. Dahil timanti question ko kingkan. La. Kikay. 100 apples. Oh. 100 apples Plus plus 200 apples. equals 300 apples. Plus 200 apples. 500 apples. Times 800 apples plus 250 apples plus 9 apples plus 10 apples plus 25 apples equals Ay, torpe, di pa nalungsot. Ay, nagano na una ay malungsot nan ay malungsot da. Kanangarad. Apa yan nasirip kami launa yen. Apa Kawan. yan kapume lang tekastan. Anya pwede kantain ta. La, dati man English pie. Nya English pa. Among Apa data. mangibaga ka man pa dagijay niya na ginakanta dagijay kwan. Jay. My way. My way. When nga ato dagijay niya. Haan, nababalaan. Ana dagijay kanta di Data day. Don't forget to remember. Okay, dahil tada. Dahil tayo kan may sagsagot na giti. Awa. Play. Don't forget to remember. Apay, among malada niya nga tukarin, DJ Bernard. Dahil tayo kat may sagsagot kinikikay. Iti maudi agundaway mo, kikay. Numan payag pagkadakon, kikay. Oh, kikay. Naladingit manag, kikay. Numan pay awan ka, no, kikay. Mata idolin. Oh, my heart Ay, may won't believe that you have left me. napalaw sa ladingit ko, ken ka, kikay. I could tell him Anyak nga may bagang king myself Itibiyag mo, kikay. that it's true. When kuskus to, kikay. I can get Okay, kaya ya. over Palubos mo na, ma. you won't Ay, kakalama. my love, Ay, when na, okay, but kay. I can When, okay, kay. get myself Palubos mo man, over okay, kaya. Don't forget. Well, yak malipatan, kikay. Remember Laglagi me pagkando kan kanaya. and the love that Kat niyalat ko. used to be. Ket usaram tulat tao, kikay. I still remember. Well, panpanunutan you. tingkalat I mabangungot ka, love kikay. you. Oh, kikay. In my heart. Ay, dito puso. lies a memory. Well, kikay nag-high blood That kita ng till puso. the stars above. Apo, dapat 20 nga to. Don't forget Well, di ko tulip-lipatan, kikay. to remember me, my love. Apo, nagkidemen. Oh, my home lies a photograph of you, girl. So I try to to forget you somehow. You're the mirror of my soul. So take me out of my home. Let me try to go on living
right now. Go! Don't forget to remember me and the love that used to be. I still will remember you. I love you. In my heart lies a memory that till the stars above. Don't forget to remember me, my love. Don't forget to remember me, my love. Ang aday ginuod-udi na day, hindi ka nang ato day jay. Kasanaw. Di dublem man dublem di mo din na. Iso na ka na mangilipas. La, go. Pagkaniyan. Madigamin day jay. Don't forget to remember me, ang mamatay ng dahil sa kanya pa rin. Yeah. Makakaisis mo ka man dito, DJ Bernal. Okay. Maraming salamat. Ayan yun. Napanapanan nyo, nagkinituwa nga, napipintas nga Touch by kakatuwa. touch, you're my only lover. Skin to skin. Okay! Thank you so much, Kikay Kenny Kikoy. Ayan na, ay nagiti na. nag-comment. Yeah po. Ayan, at dati dua nga, ay hindi mo no, mano, da nga nag-comment. Okay. Ni paymet lang ko tinakita ni Cantesa Valenzuela. Sino pa? Ni Mila Avenojar. Awan, haan pa nga nagkwa ni Oh. Abenohar, ni DJ Mesa, ni Pedro. Rian. Rian Edric, Pebenito, Awan Pai. Sige. Okay, si Pedro Bersosa, okay na? Ayan. Si wala pa si Kwan. Wala Erickson pa si, Regua. Yes, si Erickson Regua. Ano ba yung may isa? 30. Ayan, J12. Sulejay, 12. Cantesa. Oh, okay. Yes. Okay, another. Hanmet nga kwa, hanmet nga gastan ni kwa ni Marilyn. ni Marilyn Marlene. Abenohar. So nga upat da pay laeng. Okay, Si Awan so Met. bunote mo ang DJ Marietta, DJ May Kalima. Okay. Okay, DJ Bernard, go on. May isa lang. Here. Ay! Mary Ann Ipakita mo. Ulyero? Ulyera? Ano data? Olrera. Okay, Mary Ann Talbolatan. Oo. Number 1. Ay na. Ni Cheteng Deta Ginapo. Lai, baga, mag-comment! Comment! Cheteng! Ang comment kan best. Okay, next! Sino pa? Number Pakita mo Jenny. 20! Evelyn Baladad! Yeah! Ala, comment kayo, sis! Pa-comment! Kung nanonood pa sila, pero kung walang comment, sorry! Pasensya. Okay! Oh, Dinoble! Dinoble 4! Mike Bibit! ag-comment ka! Ag-comment ka! Ag-comment! Ag-comment kang best friend. may sapay tanigin tumaudi. 100 pesos load. Okay. Na nangabak man din namin sanday tatiloadan. Next. Valentine's. 14. Loida
Julian! Yes! Na nga gusto pa DJ Bernard. Yes. Okay. Oh, datadagiti na nga pa, Ken. Loida Julian, Mike Vivid, Evelyn Baladad, Ken, Mary Chedeng Talbo, Chedeng! Yes. Okay, orek paparaw na DJ Jinky. Oh. DJ Marieta. Yes. Dagiti amin na pong agbuy-buya kada kami, agpaspasalamat kami. Iso nga pantabayanan nyo lahat po, dagiti iso marsarano pa nga papremyo, kaya dagiti na nga nagagasat kumanin nga mga bak, agantabay kaya lahat po dati nga programa, Bileg Tilima, Variety Show, dito ya po, ikanta kayo, iti pangnamnamaan nyo, kas agbuy-buya kada kami, iti kan kanayon. Yes, kaya thank you so much kada kita ya nag-participate iti pabunot tayo ket no at dapat iti mayat nga mangi donar iti papremyo mabalin tayo pay nga agbunot mga kasaranay yan. Okay, kablaawan tayo mga ni Kuya Metong Rapisora, ni Direk Annabel Wandasan Tulento Holiday USA, kaya ni Ate Nida Biblan. Thank you so much, Ate. Kuya Metong! Ayan. Jay Sibuyas, Ken bawang ko! Sabay lang kumata. Aping nagtawag ka. Ay, ginangabak ni tumawtawag. Wala. Wala Okay, po. okay yan. Ayan. Okay, thank you so much. Apay nga kay pango. Tita Annabel, kaya Ate Nita Biblan. Ayan. Get no. At dapat iti mangi donar, mangi donate, premyo, ituloy tayo pa iti bumunot kasaranay. Ayan. Ay na! Okay, anang nga Roden? Kumanta tayo ka Roden. Wen, kataawan pa'y dagiti nangabak nga nag-comment. So, ada pa'y la chance sa'yo, kasaranay. Sabong tirabong. Awan tinakasumbat. Ting manen iti sarda ururaye bisa sangket mo gaano nga ta ubiyag ko mailiwag kong bara ni agek mo nadagsentin marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tanawagan ka, abay titawa, bareng makasangpet ka. Aguraya biyag ko, aguraya kisa sangpet mo. Gapot kaawan mo sibay ko aguraya biyag ko aguraya isasapet mo maasyan ka kadi kaniya rinabi inga ang sangsangita.
ako mailiwag kun bara ning agit mo nadagsen tinak marikrik na gapot na laos nga iliw buken ka tantanawagan ka abay itawa pare mapasang bet ka aguraya biyak ko isasapet mo malading ngita unay tuy puso gapot kaawan mo sibay ko agurayak biyak agurayak isasapet mo maasyan ka kadi kaniya rinabi inga aksang sangita maasyan ka kadi kaniya rinabi inga aksang sangita. Okay, dati nga sunatagan may sagot ka ni Ma'am Lina Patubo Pebenito. Ayan, thank you so much for watching. Request ko maning patek ka, DJ. Sagot ko ken Best Arlene Valencia Patubo. Ayan. Okay, thank you so much ka namin nga madam mga buy-buya dita. Kimarayan, Bantay Logosor ken kasama dita. Kabusligan Bantay. Ayan. Ipatek ka iti naputno inayat ka iti ami akin na tao uray aniya tinaglabasken ka saan nga isubiyak ko tinapatek ka niya iti likuda si amangek ko ipatpatekan tulata adu ngagura imalagam ko adu alunod sa gabae tuy nakem ko nukunang puso kiti sumuko saan nga isubiyak ko di panuray ko kinapatek mo dito'y puso ilaban ko. Dawatek nga isupat mo asisya di ta puso dawatek adi na guliba dawatek adi na
nangikarya tuy puso. Asikala nangikarya tuy puso. Ayan, para ka na kayo amin deta nga sunatan ng nangrona ni Ma'am Lina Patubo Pebenito dita Kimarayan Bantay, Ilocos Sur. Ken kasama tapo kablaawan ng Uncle Joel tabunan ng di Virginia, tabunan di Tanapo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Yes, your request granted. Best Arlene Valencia Patubo. Thanks DJ Maria Tarafanan. God bless. God bless and your team. Mabuhay kayo kanana. Ayan, thank you so much po. Hello din Hello din kay Kuya Jumel. Ayan, kumusta? Kay Ma'am Jeannie. Ayan, happy watching. Ken kasamit ni Jujit. Kasamit ken ni Luz. Luz Clarita. Ayan. Okay. Okay, anapay. DJ dan sa may kan Kuya John tagduetan naman dati sometimes when we touch ka request da. Na apa? Okay, Ray. Lapanen, DJ Bernard. Hamamon? Sometimes when we touch. You ask me if I love you. Ayan, patuloy na nanonood. Ang dami pa. Hindi pa bumababa ng 113 viewers. Ayan, thank you so much. Okay, hello din kay ating Eugenio Rosiente. Ayan, happy watching kay Ma'am Padilla Parnacha Margie, kay Ma'am Lynn Sagubat Abad. Okay. Kay Angel Bird. Thank you so much, Ate Angel Bird. Okay, meron pa po tayong last bunot. 100 pesos load. Ayan. Okay. Anong ni Kuya Junan? Okay, para kaniya, Ma'am. Sino tatay nag-request dito? Yan. Okay. Kaninong request na yun? Basta siya na yan. Okay, para katakayamin kaya Ma'am Idang Pescador Villanueva. Ag-birthday sa daytoy no bigat, agpa merienda. Awan pay, jay request ko mga DJs. Ay, DJ Kwaman, DJ Jinky, DJ. Anji request ni Roger Di Calmanan. Sana maulit muli. Agpamerienda ka kanuno, Biyernes, Ma'am Idang, Pescador Villanueva, kunana niya, Kagawad Richard. Ayan, okay, sige na. Well. Watching here in Saudi Arabia, KSA, Kablaawak man, ti pamilya Laurente, ti Barangay Kimarayan, Bantay, Ilocos Sur, ken pa-shoutout man DJ Marieta Dagitoy, kakadwak ditoy, Isuna, Rose Eva, Joy Aldrin, Honey, Joy, Rhoda, Caroline, Ken, Ellen Gay, Teresa. Yan. Thank you so much sa lahat ng mga nanonood dyan sa Saudi Arabia, KSA. Okay? Okay, para kanyang dating sunata, madam, nga nag-request. And a joke on my reply, I'd rather hurt you honestly than mislead your lie. I got you in what you say or do. I'm only just beginning.
richly battling with my pride, but truly insecurity, some tenderness survive. I'm just another rider, still drop within my tune. The hesitant cries wider, still drop within my ear. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear of me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break you and hold you endlessly. At times I understand you, and I knew how hard you tried. I've watched while love commands you, and I've watched you pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion flares again. And sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Ayan, thank you so much, Kuya Felix. Manang Marieta, shout out ni Kitty Kitty Aytoy ko na. Kitty Kitty? Kitty Kitty! Ay Sina na. Kitty Kitty? Taga Sinabaan. Kitty Kitty, isurusuro mi nga angel da pay lang ita kwa dito'y kwa kumbento. Ayan, thank you so much, okay? Ano na, kakanta ka, Jinky, DJ Jinky? Yes, agkanta na, Ma'am Met, request ni best friend ko kay pagsawsawaan na kod. Okay! Manila girl ka naman, DJ Bernard. Pagsalaan. Hello, Kapitan Alex Tabat! Tita Kimarayan, Bantay Lotosor. Thank you so much, Kap. Pala ang nakaman nga gisponsor. Sabay ganun. Ama, kaya na deta. Kap Alex! Wanta din na kami nga kayat. Amok Uncle! itin. Ay. Amok Anya nga, tapno ang mom, DJ Marieta, hindi na pang kami nagtukar, di kikim marayan. Di mo na nga biroken da, Marieta Rafanan. Apay, Siyempre, dagi kami lagarol nagtuktukaran, ayan na ni Marieta Rafanan. Yes! Thank you so much, Kap Alex! Ayan. Nangarap tatan. Manila girl man, DJ Bernard. Para ken dagiti badak nga salsalera. Oh. Ayan, Kap Alex, i-follow deto'y page me tap no makita Inal dagiti daw. ko. Yes, tap no makita mi deti message mo kada no makita mi no agbuy-buya ka ditoy. Kasi yung doon sa watch party lang ni Richard yata yun, di ba? Watch party. Naka-watch party ka? Yun. Pero hindi namin nakikita dito. Oo. Request ko man na kong tay sikat amin ko ngay nakisagot ken ni My Loves ko. Thank you so much. Kung ni Auntie Janet Regua Baruga. Sige, Ayan Auntie. gayam, ika mampay sabay na DJ Manila girl, DJ Bernard, ika mampay tiya sunata nga na paulwan niya. Mabalin DJ birthday song? Yes. Ay, when ito na biyernes sa digin kasi ito na biyernes. When? Ito na biyernes pa may laing nga. Misagot ko lang tamit ti Ilocano nga kanta para ken ni Uncle Ray Molina dita Italy. Okay, kama na po dito sikati amin ko. Rika, pero
Madam Jinky, per request money straight from the heart. Thank you, ay nakilon. Joke lang. Okay, patasan kanto, ah. Okay, para kaya ni Auntie Janet, kaya ni Uncle Rolly. Sikat amin ko, kendi liwatoy puso, ragsakin sampay mo, adin to ako to. Ika na tong palbiyak, daytoy nga ayan, ayan. Ita marut ipapas, diruni ayan. When at buyak, nga agpasa, kita barukong mo, ubiyag to'y biyag. Luwig ka lang na, jaktun kaya, yemnugam dem piyag ayan, may karikot to'y rikna, agraman to'y kararwa. Sikat amin ko, ken liwatoy puso, ragsak tinsambay mo, ading tuang mo to. Ika na tong palbiyak, daytoy nga ayan, ayan. Intang arudi papas, diruni ayan. When atuya nga agbasa, di tabarokong mo, ubiyag to'y biyag. Luwig ka lang na, jaktun kaya, yemnugam dem piyag ayan, may karikot to'y rigna, agraman to'y kararwa. Sikat amin ko, ken liwatoy puso, ragsak tinsambay mo, ading tuang mo do. Ika na tong palbiyak, daytoy nga ayan, ayan. Intang arudi papas, diruni ayan. Intang arudi papas, diruni ayan.
DJ Marietta, subok na ang galing mo at ganda ng boses mo. Kasi last December nung namatay yung nanay ko, kayo yung nagharana ng last night niya. Thank you very much ko na ni Ma'am Gina Lynn Laurente. Ayan. Thank you so much, Ma'am Gina Lynn. I could start dreaming but never end. Feel it's a thread when I'm dreaming. Straight from the heart. Straight from the heart. I could drown and shout, rush this. Gore ka yung kasaran. Kawa na lyrics ko. Okay. Anyameten, DJ Bernard. Isopay lang may panakaawa na lyrics tayo. Ngem atatan. Okay na. Thank you so much, Google. In Google tayo. Ay, sana makanta ko itong maayos. Here we go. I could start dreaming, but it never ends. As long as you're gone, we may as well pretend I've been dreaming. Straight from the heart. Straight from the heart. You say it easy, but who's to say I will be able to keep it this way? But it's easier coming straight from the heart. Straight from the heart. Keep me to the straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. I see you on the streets of other time, and all our words will just fall out of line while you're dreaming. Straight from the heart. Straight from the heart. Keep me to the straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Woo! Hey, give me to the straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Straight from the heart. Give me to the straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Give me to the straight from the heart. Tell me we can make another start. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. May sabay?
the heart. Yeah, that's all that's straight from the heart. Tell me we can fight. Ay, ambulansya, ambulansya. You know I'll never go as long as I know it's coming straight from the heart. Teka, DJ Jiki. Yeah, Tono biga dati pakantaking ka. manen. Dati pakantaking kang biga. Ay. Pangasim na pagbigyan na. Ay. Barbari may dati babaraw ko. Ayaw ka rin na dyan. Lapon tap. Labuntap? Hey. Labuntap? Hey. Man. Labuntap? Hey. Kaya mo taktan. Nya! Kaya mo taktan. Okay. Labuntap, awan piniriks ko. Yagray. Panatang lubigan nila, Labuntap. Ayun na, DJ Jinky. Apay. Daman ti basaek. Ayan, nag-follow na si Kapitan Alex. Ayan, ay wala na, hindi ko na mabasa din. Aman, mabasam! Biroken ta. Yes. Okay. Nakapalo na kon, kunana. Ay na, nakabautan Well, na nakapalon kasi ana. Ayun na. Ngawa na. Ayun na gamino, napanan na. Wala, dahil baga ng aming tatay. Wing garod, nag-shutdown. Ay, no siya ti Sir Alex nga tabag kay kuna lagar. Well, thank you so much, Kap Alex. Tabag di Takimarayan, Bantay, Ilocos Sur. Ayan, nagbuyakan tumanen, Kap Alex. Thank you so much. Kaya na may bayad pa Kap Alex, no? Sponsor ka kada kami. Ayan, sponsor agad-agad. Ay na. DJ Bernard, ikantay man garoden kay tatay na pala nga pagsawsawan ni Sapang. Ni Josephine Ragasa Ribultan. Okay, shout out kada Sir Rodolph Kibilan, Kibilan. Randolph Kibilan, Albert Rapanot, Mark Anthony Atabelo, VK ba to? Mac Alcayaga, Cherry Rapanot, JR Espejo, and all team Pidalem team, ano dito eh? Bangem team, Malasakit, Team Bangem, Team Malasakit, TWR, and all barangay officials of Barangay Kimarayan, Bantay, Ilocos Sur, especially to Kap Alex Tabag. Ayan, thank you so much. DJ Bernard, Tay. man tiki Manila Girl. Sindi nag-request. Ni Josephine Ay. Ragasa Ribultan. Ay, pabuntag sa itlatan. Ni? Sapang! Sangi ka kanulatan! Muna kan! Bamdalatan, nagsangit latan. Okay. Dati nga kanta ka para kay ni Josephine Ragasa Ribultan, kaya di na kaya giriali. Rebultan, mangit. Ay, okay. Ayan mo, Jinky. La, diretso. Wala ka. Halika. Yun. Naipaya. Agkarkaratikit, ti aglawlaw. Ayan. Ayan, natan, Isalamon. Isalamon, best friend. Ayan, nag-request ko, best friend. Anyame, awanin ta Manila Girlen. Kuna naman to yin. Flashing light, lighting, I can't believe it. My eyes won't fail, see I'm not loaded. Time rolls quickly and I keep rock and rolling. Forget who are my eyes on the bright northern girls. Manila girl, Manila, Manila, Manila girl, Manila, Manila, Manila girl, Manila, Manila, Manila girl. Woo! The walls gotta block it over. They gotta stop your feet. It's moving steady.
you follow me. I found all rainbows, it taught me all directions. I found me no gold, but we're promised stone cold. We keep searching, and this keeps on rolling. Sideways, broadways, watch your name anyway, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Woo! No one's gotta block you, nobody gotta stop your beat. It's moving steady, on it, you follow me. Oh, plus 300, best friend, ha? Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Manila, Manila, Manila girl. Woo! No one's gonna block you, nobody gonna stop your beat. This moving steady, out there, you follow me. Ayan, kasaranay, Manila girl para ka ni Josephine Ragasa Ribulputan. Ayan, dagtoyen, nabiro ka. Oh. Bareng numayayok nag-sponsor. La. Ang galing mo talaga, Idol Marieta. Idol, ka dito yung Marayan Bantay, Madam Konana. Ay, thank you so much, Kap Alex. Haan, nalaing kayo amin, Konana. Diyan, nakita ginagang ko di dyan at basaem, ha? Aman, di ba nalaing ni Jinky, Kap Alex? Oh. Kung naalaga, Rod. Nalaing pa ni Kanakam nga Bernard. Tabag. Ay, Oh, wen, say. napagta. Kung naalaga, Rod, ah. Oh. Ada nga Roden, sakbay tayo nga mang kanta iti lasong. Bunutin tayon. Nang ipanamon, DJ Bernard, di pagbunutan. Imbeleg. Okay, datan, okay. Okay. Datan kanawan mo. Ay, kanigid. Dapat adda Ay, kayo kanawan. buy-buya. Okay. Dapat adda kayo. 100 pesos load. Ana. Ada tayo. Oh. Number! Nawan yung pagkitaanan. Yan ka number. Don't tell me. Don't tell me. Ay, don't tell me. Just tell them. And I will tell my name. Yes. Oh, go. Okay. Numero 3. 0? 0. Mila Tugano. Anya makasaukaan. Wingarod. Ma'am Mila Togano, hangkag comment. Awan comment na detoy. Ne, mangkanta kami ti lasong. Tawan ti mauray mi nga comment. Mangbunod kami ti may sapay. Yehey! Okay. Sige. Oh, Ayan okay na. Lasong na tayo. Pero pag wala po siyang comment, si Ma'am Mila Tugano, bubunod pa kami ng isa. Ayan. Ayan. Sige na. Ipayan na kayo nga Roden, iti maudi nga sunata kasaranay kadagyaman kami manen, iti panang kitang makapanakidang danggayo kada kami tatanga oras. Oh, meron siya! Mila Togano! Talaga nga agbuy-buya si ka. Agbuy-buya ne. Nag-comment eh. Ma'am, ako ko na Ako, nga. si Thank you so much po Ma'am Mila Tugano. Congratulations sa all winners! Bukas Ayan. ulit! Bukas ulit! Meron na ulit kami pakulong. Ano? Pumalugit ka man na naisip ang mata. Pagparangim man, kalit mo ay nakabalan.
ipadak abalasa. Day tatakder mo ay ariyan at nagtaer. Nagtaer kan manong makapabaarbaro ko. Arapaap nakati siya sino manasabong. May kaput kalugadi nagwapo kan manong. Nagkasakan mila pumaludi ka man. Umisem ka man, di mo ka ipaida. Nagkasakan mila kumitmat ka man. Italya mo man, keniki ko'y tamatam. Katesa! Nikikay papanawa! Among kadi, no di ka ag-comment. No di ka ag-comment, malmada ay tuwirin na. Nya? Wanlod mo, awanlod mo, no di ka ag-comment. Ayang ko, nawanan. Okay, DJ Marieta? Feeling ko get out, nag-GM mo no nga 50 pesos load, andang nga nag-comment kita duma. Nanga, aman abda, nag-comment riyan Edric ken ni Cantesa. Di kita duma. Ni Ma'am Mila, talaga salamat Ma'am Kunana, talaga nakatutok ni Ma'am Mila Tugano. Thank you so much. Okay. Dagi na nga baka po, paki-PM lang yan DG numbers yo. Tap nung mailod ton after this. Ayun, siya yung wala. Oh, okay. So, dagi, ikantay pa iti Mesa, bunutan tayo pa Mesa na, dagi likod mo, nang ipanam, dagi likod mo. Uy, likod mo, kunak, dadta ka maigid. Okay. Chadeng. Mary Ann Terera Talbo. Oh. Hangkay pa nga puman pa na, wadda pa, Mesa. Still watching ni Loida. Ayan, ma'am, day paki-PM na rin yung number mo. Halata nga makakomment. Ah! Another one. Halata makakomment. La. One. One. Andro ako sa Tagig, ma'am. Ay, Andro, andito ko na. Anda pa may sad ta. Dati Mike Vivid nakakwan? Eto. Okay. Si Rap meron na rin. Thank you so much. Ayan, meron na po talagang winner. Si Rap. Apelyado na? Paa, tuhod, balikat, ulo. Rap, paa, kasjay. Okay. Oh, agpakada ka nun ni Bernard and Bay, DJ Bernard. Okay, kasama na po. See you again in Tunubigat. Webes, ayan. Ngem Tunubigat apo, awan da kikoy kinikikay. Pero, adda kami lata nga mangliwliwa kada kayo, mang Ted kan taket. Apoy pang paro na may mandagitiya o may agudusyon. Sikan ne. Okay, agpaparo kami ni DJ Bernard. So nga, ay! Matumba! Okay. Into na bigat. Dagiti kayat na nga agudation. Sikan naman. Dagiti kayat na agudation na po para into no anniversary, August 8. Mangrugi into na bigat. Agawat kami dagiti mayat nga agudation. Ket, no kas pangarigantado kayong agudation, mangpili kami laing nga po iti sangapulo. And then, after sangapulo, so danto dagiti to no August 8,
dagitay to ti ag ko contest into no August 8 ket agpilo kami to iti talo nga mga bak nga the cash prize na ken certificate. Ayan. Oh, DJ Marieta. Bye. Okay, ibagagman pa itagiyay na nga bak-apo ana ni Ma'am Cantesa Valenzuela Rapin, 50 pesos load ni Ma'am Loida Julian, 50 pesos load ni Ma'am Evelyn Baladad, 50 pesos load ni Ma'am Marlene Abenuhar. Haan sa nag-comment daytoy? Nag-comment ba si Ma'am Marlene Abenuhar? kay Sir Pedro Bersosa, kay Sir Rian Aldrig Pebenito, kay Rap Rap, kay Erickson Regua, Mike Bibit, and 100 pesos load, Ma'am Mila Tugano. Ayan, thank you so much, Keta. Itinagan nga dito sa Rani Worldwide Organization Incorporated, bilag tilima, variety show, pumakada kami, gagayam, ken kakabsat, kaya pala kumata na ragragsak, na paragsak na kayo tatanga malem, ket intumanen no bigat, umay kayon tumanen, bumuya, kasaranay, ketadan tumanen, itipakulumi. Ayan, again, thank you so much. Ket ni Apo Diyos kumatikanayon nga mang tartarabay katatayo amin nga sangapada. Babay na po, and we love you all!